Ćao svima dragi naši, nadam se da ste dobro. Danas pravimo jedno brzo pecivo koje tijesto ne moramo da čekamo, jedino će stajati dok pravimo fil ili dok zagrijemo renu. Znači brašno ja sam već nasula, onda ide šećer i sol. Tačne namirnice ja ću vam kao i uvijek napisati u opisu ispod videa. Onda ćemo ubaciti kvasac, prašak za pecivo, to sve malo izmiješati. Sad jedno jaje i bjelance. Izvinite, ako je malo lupnulo, onda ulja. Pa ćemo mlijeka. To ćemo još vidjeti koliko će trebati. Ja ću vam tačne mjere napisati ko što sam rekla. Onda puter, po mogućnosti da ima sobnu temperaturu. I ubacit ćemo kašiku kisele pavlake. I onda to idemo prvo sa kašikom dokle ide i onda ćemo poslije sa rukom da izmjesimo. Kad sam tijesto izmjesila, onda ćemo to ostaviti na stranu. Brinemo se o filu. Sad fil možete izabrati koji vi želite. Ja sam ovdje mljeveno meso izdinstala sa raznim začinima i ostavila da se umlači, da se malo ohladi. Znači to sam prije tijesta već napravila, ali to sad zavisi za koji fil se vi odlučite. Onda sam pripremila pera od mladog luka sam isjeckala, peršuna i ljupčac. Ali to je sve eto po ukusu, to je svježe, ali eto ja sam to svježe zamrzla. A može se i suvo koristiti ili kombinujete baš onako kako vi volite. Ako nešto ne volite od tih ukusa, onda to ispustite, dodajte drugo. Za premazivanje ću koristiti 2 kašike kisele pavlake. I onda imamo ovdje od Gaude, ovo je kao tost sir, samo što je mekano za namaz napravljeno. To je ovo skroz tako se isto onaj Gauda za tost sir. Može se jednostavno malo istopiti da bude ovako rijetko treba da nam bude, tako nam je najlakše za premazivati. Ja sam sad tijesto podijelila na 2 dijela, a vi možete ako imate veću radnu površinu i da koristite cijelu. Malo pobrašniti radnu površinu, malo i tijesto. Pa razvlačimo. Kad sam razvukla pragonik na 2-3 mm debljine, sad idem da namažem. Ovo pripremljeno. Sad kad sam namazala, idem da sječem. Samo još stavljamo fil koliko želimo i urolavamo i stavljamo na tepsiju sa pek papirom. Poredamo i idu da se peku. Znači renu sam sad već uključila da se zagrije na 200 stepeni. Evo naše kiflice su gotove, ja sam jednu odvojila tako da mogu da otvorim da vidite kako to izgleda. Još su vruće, resto sam stavila na sto da se jede, mekano je baš ko spužva. Kažem, fil možete izabrati koji želite,
ali tijesto baš bi imala želju da probate, pošto je to, eto to sam ja tako nešto sama skombinirala. Nadam se da vam se dopada i da ćete probati. Ako budete, javite mi utiske, uvijek me obraduje i pogotovo sličice. Želimo vam puno zdravlja i veselja i do narednog recepta vas ljubimo puno.